prodajem frezu. Dakle, ako je neko zainteresovan, freza FPM Deljanin, koštala nova negdje oko 3000 evra, ispravna je, radi, evo, ovo je isfrezirano, ovo je isfrezirano. Skinuta je skinuti okidač jer je moje voće bilo malo, a i sada je. Inače evo radi na polugu. To je na polugu, radi ovo. Sve radi. Ovo sam ovdje ja malo krenuo u rikverc dok je radila, pa mi je potpalo pod frezu ove gume. To nije skupo, kome je bitno da mu lepo izgleda freza, može da promijeni, meni ne smeta. Ulje na ponekim mjestima curka ili šta već, sad je nagnuta unazad, pa čak i nagnuta unazad pokazuje da pola kad stoji ravno, to je ovdje pri vrhu, znači ne curi nešto posebno. Curka kao i svaka srpska mašina. Kao i svaka srpska mašina, curka verovatno svuda pomalo po trunku, ali ne mora, nisam dolivao prošle godine. Ili kad sam dolio, ne sjećam se. Sad nisam dolivao. Radi to, ako neko ne je to problem, može da istraži pa da sredi taj deo koji pušta. Ja ne znam i ne mogu da se bavim time. Ako je neko zainteresovan, kontaktirajte me na Facebook. Facebook će biti ispod ovog videa.